sabuko abanga no bafata amaboko abo bose bazosigara baduhingira bazahinga iriya myaka yose batwitse biriya bigori batwitse biriya birimo batebagora zirantokira biriya matabiri nukuvuga ngo bazarimurura bazatipura bagira amabafu abasirikare b'igihugu cyo Rwanda yashimiye n'abasirikare batakuwa batumishi bakulima mashamba no kuvoma amazi. Wakunzi ba Umoja Wetu TV and Radio ndetse na Gakenke TV and Radio, uyu ni umwanya mwiza tugize ngo tubagezeho amakuru meza aha yavugwa muri Minembwe, uko byifashe muri Minembwe bunyine za Mikenge. Ubu turi kumwe na mama Jare ukuriye territoire muri Minembwe mu rwego rwa mama. Ubu turi kumwe nawe agiye kutubwira amakuru uko byifashe hari ahijya za Mikenge ndetse no mu nkengero rata ndetse no mu nkengero za Minembwe. Urebye nka za Gakenke, za Karongi, za Karinga, hose turagenda twakoraho. Ubu ngubu turabona uri iruhande rwa machine, uri kuri machine sinzi ibyo urimo, ariko kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu kugira ngo uze kutuganira utubwira amakuru. Hari abatakuzi uyu munsi wenda bagiye kudukurikirana bwa mbere ku macano yacu cyangwa se kuri chaîne dukorera, uwo bibwira. Murakoze cyane, nitwa Singizgaruka Benigne, no muyobozi mu rwego rwa service ya Jare ya affaires sociales muri territoire ya Plateau. Kubiboneye rero nsanze kazi. Ko ndabona ufite ibyishimo noneho ntabwo wabayeho guseka. Ntabwo ndi kuvuga amakuru mbabaye. Sanga mvuga amakuru abantu bakanga siko arakaye kutishimye kandi barukunda guseka. Nta mwanya nafite wo guseka. Ariko uyu munsi kubona mafite nk'ibitwenge. Bitwenge mfite nuko Imana yadusuye. Natugiriye neza. Imana hamwe n'abana bayo batwigwaneho n'abana b'Imana, ingabo z'Imana ziheze isezerano. Imana yabakoresheje bikomeye, babasha kudufungurira inzira yo Mikenge, bakubita umwanzi bakasafisha. Wamesafisha njiani, wametakasa mwingine ya Mikenge. No kuvuga ngo bakubuye turi kuvugana Mikenge yabayetonda. Aniyo makuru ufite? Niyo makuru mfite kandi amakuru yizeye. Iyo kuri uko nari mpagaze mu kanya nari kumwe n'abantu bari ku murongo w'urugamba, bari kumbwira ati mama president ubu bimeze neza, duhagaze neza amazu bakadukora buri kimwe cyose. Abagore babo n'abana babo bagiye kubikiki bazobirera aya marara twarize bazoyarira incuro. Ndabikubwira uzandike mu kuganyandika no muri no karatasi ko ndandika kabango baratwishe bazopfa iduri baratunyaze bazonyagwa ibya ariko twese tuzatunyaga. Imana izobakubita inkoni ibanyage ibasige kwizera amazo yabo azosha nta muriro wabaye nta bazonyagirwa nta muriro. Ariko Madubu n'Intare tibwira ko bo batotwika amazu. Imana izoyatwika. Ni Imana izoyatwika. Zoyatwika twe dutwika amazu tuzaduharimisha, ariko agashuru ko yatwara ahubwo twabonye ahubwo nimba ari bo babagenda bitwikira amakakera, nimba ari umuriro bumvise akabaye mu Mikenge bakabanga ya Mungu simba Mega kusaza sindagirike cyo gusara bureze oya nushaka kutangire gakera tibyabaye zara ariko ndacabaza mpigerere gutyo zo mpagarara mvuge ngo iki vimfura cyegine kandagireho na makuru gutyo ngo bambwiye gutyo kuri Romeo ntaragire ndabaza ngere ejo uzombaze kubwira amakuru. Kuvuga ko ugiye gufata moto gende mukanya ubu ndize ngo bambi ibiryo ya sasa kandi ndiga mu Mikenge uvuga atari ivumbi none wikandagire, ariko kandi amaso yawe karakubwira twarangiza mu Mikenge se. Ndiko ndarangiza imyotsi simpame y'ibyo ari byo ko ndarangiza buriya bukabwahara hakurya nkabona bwahiye nkabona sinzi ibyo ari byo niba bafite ibicure baraza kumererwa nabi. Si ibicure ahubwo ni ibyababayeho. Baraza kumererwa nabi mu masaha ari imbere aho bikira kwa Murima bashoreranye na ba nyina na ba nyirakuru n'ibindi tazi nabo baraza kumva ko nange nawe ndabyara umuhungu. Aho none se takaririmbo ka morale ahubwo ko gushima ko Yesu yakoze. Indirimbo igihumbi ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari imbaraga z'abana bacu, ariko ni imbaraga z'Imana ibarangaje imbere.
ni ukuvuga ko ari Imana yatabaye. Ntizikoresha ibiti, ntizikoresha ubusa, ntizihera kuri zero, apana. Imana igomba guhera ku maboko makeya ya Sharire n'ingabo ziwe, ikadukiza kino gihugu, ikadukiriza kano karere k'imisozi miremire yabaswe n'intambara. Si ibyo byonyine ko turumva nyine mu Minembwe uyu munsi harasa n'ahakeye, wa musaza wa mushefu yaravuze n'ubu tudafite umunyu n'amavuta turotsa inyama tuza tuzirya zidafite n'umunyu ariko musezerera kubura umunyu mu bijambo bya none mureke tubige, ariko kandi mu bijyana amapeti n'ibyishimo byinshi, celebration kubona badufungurira inzira ya Mikenge no kuvuga ngo twari tugezwe hano. Aho turacabona nanone ariko no maka akicugarije za Gakenke, ariko ko barakubita udusaso naho ninga batangiye kugira icyari kitugoye cyane kitutwaye kiduteye impagara mu mutima kudufungurira inzira ya Mikenge kugira tutubone umunyu muri sabuna duhahira umunyu, ariko dufite Mikenge, dufite kwenza, dufite gusa kuko abangaba no bafatana amaboko abo bose bazosigara baduhingira, bazahinga iriya myaka yose batwitse, biriya bigori batwitse, biriya birimo batebagora zirantokira, biriya mata biri nukuvuga ngo bazarimurura, bazatipura, bagira amabavu. Abasirikare b'igihugu cyacu Rwanda yishimiye n'ibisegeti batakuwa batumishi bakulima amashamba no kuvoma amazi. Aho ndumva byaje. Ese ubundi dusubiye inyuma mu gusezera ino FARDC, ibintu bo barangirije cyane mu Minembwe ni nk'ibiki? Urakoze cyane bombaza ikibazo biteye agahinda kubivuga, ni ibintu bibabaje. Amazu barangirije, amakanisa barangirije, amashuri barangirije, amahopitale barangirije, imirima baratemaguye, inka zarashize, bisha abantu bagomba batashasigaye. Jenoside kabisa bari bayigejeje muri 80% bari bamaze kuyexecuta mu gukora jenoside muri Oplato. Ariko kandi twumvise bava ngo hari ababyeyi barashwe, abana barashwe, ibyo bintu hari abagore benshi kubera ziriya bari kurasa za 120 iriya kunde guru iziva kuri poison bakarasa za Kateusha, bakarasa nimba za biye musinzi n'izindi za Sukhoi, za drone, nta kintu batakoresheje mu kurasa abanyamahanga. Tekereze ko baturashishije Sukhoi, bakaturasisha ziriya drone nini za CH4, bakaturasisha buno drone butoya, bakaturasisha za kamikaze, bagashiraho aya makompora yose ku muturage, umusivile, ku bana n'abagore n'abasaza n'amatungo. Tekereze kuri ico kigero, none ushira kubomora amazu, amahopitali, insengero, amakanisa, imirima bagatemagura, nandi mazu bagasahura. Gakenke basahuye amazu bazakuraho amabati bakajana kwa Murema. Mikenge basahuye ibiryo, basahura amazu, barasambura, barasakaje ntibomeye ko kandi aho hose n'abantu b'abahinzi, n'abaturage, abantu b'abahinzi. Nta ntambara twakoze, nta kintu cabaye, gusa kubera ko dufite ishuri Imana yaturemanye, kubera ko turi Abatutsi, kubera ko turi Abanyamurenge gusa kigatuma bavuga ngo batu extermine kwisi batukure ku ikarita ya Kongo. Ni ibintu bibabaje biteye agahinda, ariko Imana n'amateka bizabibabaza kandi bazabyishura ikiguzi kinini, bazabyishura. Imana izaduhorera kuri ibi bintu byose byatubaye. Mu byishimo rero byerekanaga ko Minembwe ubu ngubu ahitwa za Mikenge hamaze kuba libere, hafashwe n'amadubu, hafashwe n'intare, ubu ngubu biri mu maboko yabo, babigabijwe n'Imana yo mu ijuru. Subira kandi utwereke nk'indirimbo imwe, aho uririmbe niko kwiza, uririmbe za zindi za wa mugabo. Imana idukunda izemera ko turengana, nubwo yatinda kudusubiza, amaherezo izatabara. Imana ikunda Abanyamurenge, Imana yacu ntabwo yoreka ngo turengane, ntabwo yotureka buherehere tugende duhorongere, apana. Imana rero niyo yabikoze. Iyo mana y'Abanyamurenge abantu batarayimenya, batarayisobanukirwa, bazoze kuyitubaza hano mu Minembwe, tubabwire ibyo twabonye. Imana niyo yabikoze rero, Imana niyo gushima, Imana niyo guhabwa icubahiro. Sinzi tuzakora ibiterane byo kandi kubera ko hano wansanze ku kazi kandi mfite ibyo ndi gukora, ujanye utwo dukuru, ariko uzagaruke twicare nguhereze histoire y'intambara kuva tuyitangiye 2017
ko mwabayeho nyihari nyiviva nyirimo mpanganye nayo n'abandi bagenzi banje abadamu n'abagabo n'abasaza n'abakecuru n'ingabo zacu ukagemura ibyo kurya ugacumba imitsima myinshi mujanye ayo makuru si make. sawa turangiza nanone mu kiganiro cacu mu Minembwe hari hatuye amoko menshi, harimo abafurero, harimo ababembe, harimo abanyintu, harimo abashi, abo bose nk'umuyobozi wabo ko nabo bafite ibyishimo bingana gute n'abanyamurenge bose barishimye. Abanyamurenge barishimye karusho cyane. Abanyamurenge abafurero bo bagendaga ahandi kandi babayeho neza nta kibazo, bo basirikiraga bagajira kwa muri minzira ifade style ariko nabo barishimye kuko ibibazo dufite hano nizo bafite. Wagiye ubona hari abagore b'abafurero drone zakomerekeje hano muri centre, hari abana bagiye bagira ibibazo, hari abagiye bapfa nabo bene uko intambara iyo yaje rero ntabwo iziba iyo umuntu umwe cyangwa ubwoko bumwe iri mu karere, twese yatugizeho ingaruka. Nabo bari bashonje, bari bafite ibibazo, ni ukuri bose barishimye bamerewe neza. Ubu ngubu bagiye gucuruza, bakore, bagende mu ngendo zabo nk'uko bisanzwe. Ntabwo ari Abanyamurenge gusa bishimye, abaturage bose batuye muri Minembwe bose barishimye muri rusange. none se uraja kuvisita Mikenke Giheke? Nakubwiye ngo mu kanya gato kabisa, ejo nk'iki gihe uzaza umbaza amakuru yo mu Mikenke wahigere wenyine neza ifete wahifotoreje ibintu ari sawa uri kuri antene neza cyane. Niyo tukifotoreza fizike magutya mu mutima wanje ukundi hano ndi mu Mikenke, umutima ni uri ibyishimo ni byinshi ko biragaragara. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza kandi Yesu yabasekeje. Asante sana.